Vest, da so razkriti domnevni morilci strica, ki mu je bil kot oče 40 let po strahopetnem dejanju pri Peru Martinoviću, odpira stare rane. Emotionell erlebe ich eben den Tag 75, wo ich damals bei Begräbnis als 20-Jährige dabei war. Und das geht in mir Dan, ko je v luži krvi obležal Nikica Martinović, stric, ki mu je financiral študij, ki si ga sam ne bi mogel privoščiti. Stric, ki je moral umreti, ker je na pliberškem pokopališču skrbel za grobove hrvaških beguncev, ki so jih leta 1945 pobili partizani, potem ko so se že umaknili v Avstrijo. Er hat moralische Verpflichtung, der hat mir immer erklärt, moralische Verpflichtung gehabt, mindestens einmal im Jahr zu diese Leute eine Zeichen der Dankbarkeit zu schenken und eine Kerze und an sie zu denken und zu Gott zu beten. Und das war eigentlich Verbrechen für die jugoslawische Regime. Za režim, ki je nastal s krvjo, živel od krvi in končal v krvi, tako Martinović. Režim, ki ni imel najmanjših zadržkov spraviti se tudi nad družinske člane njegovega strica. Und wenn die Hände nicht davon lässt, sie werden ihm alles, was ihm heilig und lieb in sein Leben ist, liquidieren und am Schluss kommt er. Grožnje, ki niso ostale le besede. Leta 1968 so mu namreč v New Yorku ubili 25-letnega sina Franja. In ker Martinović ni nehal hoditi na pokopališče, leta 70 v Beogradu še drugega sina Marjana. Und dieses Bild hatten wir in unserer Familie noch immer alle, in unsere Häuser und immer, wenn wir das schauen und denken und wie es jetzt, wo ich kann mich nicht zurückhalten. Bolečina, ki živo priča o zločinskem značaju režima, ki mu je zvesto služil Janez Zemljarič. Človek, ki ga dokumenti bremenijo, da je osebno odobril umor. Umor, pri katerem naj bi poleg že razkritega agenta Hanzija sodeloval tudi bosanski agent Borje. Und im Jahr 1974 wurde er von Semlerić UDBA übernommen. Und diese Dokumente sind gerichtlich vereidigt worden, gerichtlich bestätigt, hier mit dem Stempel im Split dass es sich Originaldokumente aus den UDBA-Dossiers in Banja Luka handelt. Borje, ki danes živi v Celovcu, njegovo pravo ime pa je Josip Lokenda, se je nato infiltriral v Martinovićevo družino, je še razkril Rulic. Tik pred njegovo likvidacijo pa je Martinovića v svojih poročilih UDBI označil za ekstremista in s tem tako Rulic prispeval k umoru.